برخودانا که به سرکفتنی تاجیدار بو. لیلاو علی. خاک مزوپوتامیای که زاروکن جاگر و روشی گچین کزی به عشق و اوینا ولات هناندی ایرو مینا شوق روشی به سربلندی بر همین خواه بدستخن. ایرو لسر وی خاکی زاروکن روژاوی کچاوین خواه لسر دنگ شورشی وکرن دیروکا کنو جبر خودان پرستنه یکتی و دستکفتیان دنویسن. لروجاوای کردستانی ده 14 سالین آلوزیا سوریه ده گوهریمین بر بقیران کور و بر کوکا کونار از سوریه بر بهلوشینه و بر و جرنگی و دورخست کردان لطاقین شیخ مقصود و اشرفیه ین کپرانی خلقین و کردن کاریبو خسریا خو بپاریزه و ببه مدلک گنجاف جبو آوا کرنا سوریه که نناوندی پر رنگ و دموکراتیک و ایرو خیالا هر سوریه کیه. خباتا سالین دریجی این دتاغین شیخ مقصود اشرفیه ده بسایه برخودانا گل آکوته ده رح شهر گل شورشگری هواند و هر مزن کر ایرو بسرکفتنی تاجیدار ده به. دماغ مروف بسا شهر گل شورشگری دکه یان جرحوه شهر دین زمان همان شهر گل آلتاغین شیخ مقصود ده بیرا مروف. ده شهر سوریه ده و ایریشن کومین چکتار این کجو آلین دروه و دهاتن پرورده کرن و شاندن یکم شهر گلدیج کردان بیکات لطاغین شیخ مقصوده بو. به ایریشا لدیجی تاغان خواستم کردن لروژاوا قربکن و وان دوری ناسنامه هبون و نتوابون وان بهیلن. ده هر دو تاغان ده خواستن ناو کردان بناخ بکن و لشوناوی پولیتیقاین بریا 14 سالان آ کرد دناف پنجین چوساندنه ده هشته بو دوام بکن. ام دکارم بیشن تاغین شیخ مقصود جبریا شهر سوریه جی لدیجی رژیما دستلاتدار عباسی به گلک سرهلدانان رابویه به تایبت به سرهلدانا دانزده اداره 2004 ره رژیم عباسی همو هزاخوه لهمبروان تاغان بکار آنی خواست تفگره گل آلتاغان بچوسینه و قیری ناجبو آزادیه بدنگ بکه. ده ده اداره 2012 انده دنالبرا گل تاغی و مالباتا بگاری یا سر به رژیمی و شر و پیوچون درکت هولی. ده انجام ده چالاکوانا کرد گل سلمو گده همان دمی ده انداما یکیتیا ستار، کنگرس ستار و انداما مجلسا گل آشیغ مقصود بو، بریندار بو و جبر گرانیا برینا خواه پشت 3 روژان شهید کت. به شهادتا گل سلمو ره هرسا گل زیده تر بو. جلو رگل تاغی شهادتا گل سلمو جبو خواه وکی هزا مزن کرنا تیکوشینا جبو آزادیه گرتن دست و سری لهمبر قرکران هلدان. گل شیخ مقصود ده تاغین خواده خواه بریخستن کرن، ایریش آوائیان رژیم کرن و اوج تاغین خواه درخستن. جوانان جی جبو پرستنا تاغین خواه و مسوگر کرنا آرامیه لگل شینین شیخ مقصود کن بون و ریخستن بوینا خواه آوا کرن و رف برف هریکن ناویکنی پرستنا گل. گل کل تاغین شیخ مقصود دجین جسال 2011 حتی دیروکا 8 کانون 2024 انگو حتی روخاندنا رژیم اساد از سوریه هر دم دناو شری رژیمه و کومین چته ین دولت ترک آداگر کرده بون ام دکارن بیجن اف گل هر دم دناو شری خو اثبات کرن و ناسنامه خو پرستنه ده بو. بداگر کرنا باجاری افرینی یاد سال 2018 و کوچبر کرنا افرینیان آبر بشح بایه و حلبه و رژیم باسی همو جورین دور پیچه و آستنگیان سر هر دو تاغین شیخ مقصوده مشاند. رینه حتی این که بدیوین جوانی درباس ببن و هن زاروک جبر نبونا سوتمنیه و سرمایه زیده جیانا خوش دستان. رژیم وان پولیتیقایان دخواست ری لبر برخودان گل آج سال 2011 و بگره و وان نچار بککو دوج دوزا خویا هبونی بردن. لگل کو زاروکین ویل سر روح شر گل شورشگری چاوین خوال دنیای وکرنه تیوی همو پولیتیقایان قرکرن شر برچیبون و آستنگیان دوج تاغین خو برندام. دشتی تاغین شیخ مقصود جه تاغین دن این حلبی جوداتر دکه اوکو زاروکین تاغی به پیشنگتیا کردان خو آوا کرن ریخستن بوینا خو خورد کرن و جبو به دست خستنا دوزا گلی خو به دودلی کتن ناف شورشه. جبر وی بشتی کو گل رژیمش تاغین خو درخستن جی و خو سریا خو آوا کرن هولدان رژیم این درخستنا فتنه ادناف برا پیکاتین تاغی ده بداوی نبون رژیم هر دم برای دورپیچ و استن کرنا خلقی دخواست ریل بر تجربه ریخستنی یا ده تاغین شیخ مقصود ده دگره و نهی لدرباسی تاغین دن این حلبه ببه. شیخ مقصود به هلوشینا رژیم باس رژی جارکدن راستی اریشن کومین چکدار هات هر دو تاغ وکی گراوکه دناوا لهی یکش ترور دما لدداویه ده حلبه کده دست رژیم ده بوکت و شیخ مقصود بشتی خباتا 14 سالان به همان روح شری گل شورشگری که سال 2016 انده لهمبر رژیم روخیای رابر کربو و جاریجی لهمبر کومین چته ین گریدای دولتا ترک و نیزیکاتین یزین دستلاتا شامه یا نوب سرکت.
Diyeki Nisan 2025 de bi pêşengtiya jinan Meclisa Sivîl a Taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê yên Helebê û şandeya Desthilatê Şamê li ser rewşa her du taxan peymanek ji 14 xalanî îmzekirin. Hebûna jin di îmzekirina peymanê de careke din pêşengtiya jin a şoreş û civakê re raxist ber çavan. Jina Kurd ku pêşengtî ji şoreşa rojavare kir û di oxira serxistina şoreşê de canê xwe feda kir, careke din ev yek îspat kir ku bêyî reng û dengê jin dê tu peyman, serhildan û şoreş bi ser nekevin. Çawa ku jinên taxê di destpêka şoreşê de roleke bingehîn di qada berxwedanê de lîstin û hemû xebatên xwe yên civakî, rêxistinî û leşkerî Spartan mîraseya Şehîd Gulê Selmo îro careke din vê mîraseyê zindî dikin. Serkeftina berxwedana destaneyî ya Taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyeyê tevî kêmderfetiyan ji xweberî nehat. Ev serkeftin encama hevgirtina gel a bi hemû pêkateyên xwe û kombûna wan li dora şervanên azadiyê bû. Rêxistinbûyîna civakî ya ku cewherê wê ji felsefe û rêgezên şerê gelê şoreşgerî ya rêbere Abotê, rohek welê ava kir ku berjewendiyên giştî di ser berjewendiyên ferdî û madî de esas kirt. Di peymana ku bi saya xwîna zêdetirî 12,000 şehîd hat îmzakirin de xweseriya her du taxan û fêrbûna bi zimanê Kurdî hat parastin, her wiha birêvebirin, birêxistinkirin û parastina wê di destê zarokên wê de ma. Bi îmzekirina vê peymanê re pêkateyên di Taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyeyê de bi yek deng û yek destî projeya netewaya demokratîk a Wekîviya Gelan pratîkî kir, bi berxwedan û têkoşîna xwe ya tu caran çokên xwe li hember dagir ker û dîktatoran netewan dabû soza xwe bi şehîdên xwe re nûkirin. Şêx Mexsûd ku niha nav lê têkirin, sembola şerê gelê şoreşgerî bûye, numûneya Sûriyeyeke yekgirtî, pirreng û demokratîk.